We are therefore declaring a national state of disaster. Kgoeletso ya maemo a matlhotlhapelo a bosetšhaba e kgontsha tsibogo ya ka bonako malebana le matlhotlhapelo a naga e iphitlhelang e lebane nao. Mopresidente Ramaphosa o goeleditse maemo ano ka Labone ka nako ya puo ya gagwe le setšhaba. Mo go yona kgwedi e o goeleditse maemo a go lepalepana le matlhotlhapelo a bakilweng ke merwalelo mo diprovinseng tse di farologaneng tsa naga. We are not well prepared. As you can see, what we do is we react to these natural disasters as when they've happened. Naga e sentse e bone kgoeletso ya maemo a matlhotlhapelo a bosetšhaba makgetlo a le mane mo dingwageng di le 5 tse di fetileng. Baitsanape bangwe ba re kgoeletso ya maemo a matlhotlhapelo a bosetšhaba malebana le go semagana le bothata jono e ka thusa. Hopefully it will be broad enough to encompass access to disaster funds. We are hopeful that the state of disaster under electricity will be declared unconstitutional and unlawful and stopped. Jaanong jaaka naga ya amogetse kgoeletso ya seemo sa matlhotlhapelo a bosetšhaba go tla itshupa ga nako ntse e tsamaya gore a ba ba dinalanyana ba tla ineela kgakajana le madi a ba duela lekgetho. Ke Ntlanhla Kgatlhane wa dikgang tsa SABC mo Johannesburg.